बाक्सानि जालाहुआव सोमोनांथावै अर खामदों। अर खामनायनि गेजेरजों गंसे गेलामाल दखाना गासैबो खामग्लिजोबदों। कारेन्ट सर्ट जानायनि गेजेरजों अर खामनानै फरमा दास मुंनि सासे सुबुंनि दखाना खामग्लिजोबो। गोबां अखा हानायनि गेजेरावबो जानानै थादों बे अर खामनाय जाथाया। पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो नाजादों। खौरां मोननायनि उनावबो अर खोमोरग्रा हानजानि गारिया जाथायसालियाव थाब नुजाथिफैयाखै। कक्लाबारि बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ जाथायसालियाव मोनहैयो। জালা চকত অৱস্থিত যি গেলামাল দোকান বৰমা দাসৰ তেখেতৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা জুই লাগিব তেখেতসকলে শুই আছিল বোলে। গম পোৱা মতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে লাইনৰ। এতিয়া ষ্টপ হৈছে আৰু কেতিয়া মোটামুটি ফায়াৰৰ মানুহকেইটা যিহেতু আহি পাইছে সেইটো দুখ লগা কথা আমাৰ কাৰণে বহুত ক্ষতি হৈ গ'ল। এতিয়া আনুমানিকভাৱে বহুত লাখ টকাৰ মানে জুইৰ লগত প্ৰশ্ন হ'ল বুলি মই গম পাইছোঁ। আপুনি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি খবৰ ল'লে নেকি? হয়, ৰাতিপুৱাই মই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ মানুহকেইটাক খবৰ দিছে। লগে লগে মই আহি গৈছোঁ, এতিয়া খবৰ ল'লোঁ। এতিয়া মোটামুটি জাষ্ট বৰষুণো আছিল যিহেতু সোনকালে মানে কিবা হৈ গৈছে আৰু কমি গৈছে যিটো মানে ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত ভিতৰৰ পৰা জুইটো দেখা পোৱা গৈছে। তাৰপিছত মোটামুটি 1 ঘণ্টামান জ্বলি আছে। তাৰপিছত জ্বলি এতিয়া দোকানখন বহুত বস্তু বাহিনী চব পুৰি চাৰখাৰ হৈছে আৰু ওচৰত দোকান আছিলে, কম্পিউটাৰ দোকান, লাইট তেওঁলোকৰ মালখিনি কিবাকৈ বাচিলে, মানে ৰাইজে সহযোগ কৰি মালখিনি বাহিৰত দিলে। তাৰপিছত এতিয়া 1 ঘণ্টামান পিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে। এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেডে নুমোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে। এতিয়া প্ৰায়ভাগ জুই নুমোৱা হৈ গ'ল। দোকান কিহৰ আছিলে? গেলামাল দোকান আছিলে। আছিলে নাম কি? দোকান কাৰ আছিলে? বৰমা দাস আছিলে, ইয়াৰ জালাহৰে হয়। জালাহৰে। আৰু বাকী কাষৰ দোকানতো লাগিছে নেকি? কাষৰ দোকানত লাগিব আৰম্ভ হৈছিলে, মানে ৰাইজে সহযোগ কৰি জুইকুৰা অলপমান নুমালে। তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি অলপমান মানে নুমাই দিলে জুইকুৰা। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360